Wat lakat election jong kajala kampat penbena setia lanu ke election MDC Kansalong sekiar telik District Council kata ke KHADC bat ke GHADC Henry ka VP kum ka weni ke sengrulum kalapan krek syat-syat yakan ke election MDC. Dak ka jing job don burom ha ke MP election ka VP kala yok bor dak ka jing ka shan jong ke pajba dak ka bok kortong Dr. Ricky ula job don burom ha ke election MP. Mentah ka sengi ka VP haka press release kala pelaj ka thup jongki kertong ke bansa kun ye kini ke election MDC ke bansa long haka nuku ka por bat ka wei ne kini ka dei ka kong I Dublin el nong laj ke bansa kun na melem constituency kum bancu penkan mau ba ikong I Dublin ila ya kun ye ke election MLA na melem house nam ar pulai dak ka ba isu rem salit hau kertong jong ka seng kongres tang lai pe pravot kajing rem jong i kalapan sengusi thang om tang i Henry yakinong kasyan ke bala kemilanti ban job i kartong VP na malim constituency wat lai klem po sa katong Henry ila tristom na kapanta ban penklan ka party da ka balai keleng ki jaka ban peskutu i ki ba sapang kasansyar kadar ka bakoi ka basuba bat banjit ya kita kinong yelam kamtam ha ka MP election ila tristom ban Pesutu iki pajba kinu ki jaka baka VP kapan long ya ki jingalang. Dak jing yo jong ikong ya ka tiket jong ka VP mentah ki pajba ki bal up kami lenti. Yanu ka VP kan ai tiket na melem constituency. Hak ba mentah ka sengi ikong I Dublin ila yo ya ka tiket ban sia kun ya ki election MDC na melem constituency persya ya kinu ki kertong jong kiseng ke bansia kun la kadai ke NPP ke UDP ke seng kongres lani kinu ke parti ke bansia kun na malim constituency ngai ap khabilenti jong ki pajba lanu ka VP kan penbena ya ki kartong kala urlong menta ka sengi hak ba ka VP kala pelaj ya ka thup jong ki kartong ke bansia kun na ki constituency ba pher la kadai po KHADC ba po GHADC akibat ba jongka melim constituency kau VP kala penbena ya ikong I Dublin bat shen ke kongres kan sapen bena bat lesi ke NPP ru kan sapen bena bat ke UDP ru kan sapen bena ka syong hakarai jongki pajba yenu ki pajba ki terang ban pha cha district council ke ban ya site ya ke jingye jongkari bat ke jaj penriu kumban cukdeu hang ni ikong I Dublin hak election ar pulai ila yok pra hajar pras pa anripun riu vote baru kortong ba job yok pra hajar kandai spa sa vote da ka ba kortong ba job utam tang live pra vote i kortong iba job ibawan hak kadan ka ba ar